Dr. DRL Nonglat President Kakasi Authors Society KAS ubalong ru kurtang ubani aireng hak election sa Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency hakajing lang rung dukhat pura jung u syakat National People's Party NPP ulak kran holor ki daw ki bapenong yu ban rung syakatega party bat ban yakun hakanik election Habakran hakanik jing lang u Dr. DRL Nonglat ulaong baka bapenong yu ban rung syakatega party ka day namar bau yu i yakajing hiar hakalong briu man briu nalor kiwe pan Ulaong ru baka jing rong jong usya ka kamsan hima ka day bantay banlong kamlu bat banlong ka jing syai. Nalor kata ulaong ru baki mat ki bakongsan ka long ban penjur ka jing dawa ban penrung ya ka ketien khasi haka krenet ka bapra kriti sensyar kari India nalor ban penbha susu ya ka pule puthi nado ka kerdan ka baret hado ka bahe nalor kiwe pan. Ngidan na ka juk juk ka jinjak safran harai ngima ban ong bab ki aka baro ki bianro. Nagaliang jong ka government National People's Party, Lele ke bala banwarna ia ke government. Hanrai ngimna ban ong ba ki aka baro ki biang nadong sedong. Kanu ka party kadon lagi jie. Kanu ka party kadon lagi jong ki jinduna. Ba undan ka weiru ka party ke biang nadong sedong. Undan ru weiru briu ubabiang nadong sedang. Baro ngilong iba duna bat kiba dan kam ya kaban penha ban penbit pendiang yanade ya kapati lane ya kasorka. Ngayi ya ke jinghiar jong ka long den ka bakum kene ka jinglong jong ka sensyar kada bat ke imlan ka salang. Ngara ya kaban ya so bat ka NPP But Banishimanta had a sincere with the clear purpose to build, to be the salt and the light. Don't give all in a ballet, Dr. Pilechaka politics. No, not Lechaka politics, but can you get it? Katakalong bantai banlong kamlu bat kecisa katakalong katien pira balai bangalet siapa politics kumno baginde ya kene kumno ban pun ulong ya kita kajing hu dalam bandai siapa ba sikit lok pijar bagi paras nam senang ban penjai-jai ya kajing buat kita kacang Ban wengno ya kijing ya king bom denong den. Baro ni lasi ya king hakini kapor hakini kisnan. Ni ya kijing ki palo. Ban wengno ya kijing ya king iba denong den. Ban wengno ya kijing ya isi pado nong chusnong. Bat bande iki da kijing ye ya ki para brio. Lada pin Yau para beliau pimla menau PA jadi bagian dari beliau. Isu kibangan dia pun kilong itu kibangan keren mana ngan kedau su yaki hendak lakum no ngan ong yang selesen kum kajimban ban penrung ya ketin hasi apa kekenet coba pra. Ban pentamai, ban transform ya education, ya kapuli ya kaputi, nado elementary, hado higher secondary, ban kentil, ban penyar, ya ke higher and technical education. Ngai kulai, ya kasorka, kabalatung ya umaume, ban wanra, ya ke Shillong Medical College, bat ya ke Shillong Engineering College. So artli ki nursing college kinda warna nagaling jo nga nga soil ban ay ka permission naga banda ki artli ki nursing college Ngalayo ya ka ban penstet naga banta ban pendap ya ka syllabus jom ka Shillong Medical College bat ka Shillong Engineering College ban pendong ya ki board ban penkreat penbiang yaki selabas dakaba ngakhat iki banong emergent meeting kawai kabot hadian kawai pat namar bon kali ki subject inte apa
ka medical college dan engineering college. Dan kami ki boards ke repair, ni habis nak kita ki boards ibarat siapa school board hadu ka academic council, ka state government ka ingin plina mentah. Ngahap ia kepada terlibat ke officer jongki naga betaban pendat state ia gini ki kam. Kumtang kuat ban kentiu hakani kejo ya ka technical but professional education hapo jong gejala. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya